kan malok ni som ni le pakhat a hian Aizawl Municipal Corporation noya corporator khanna kan nei don ani a chuta chuan A&J Mizo channel chuan party tin Hruaitu te kan han kom kuala chuta chuan hei hun chep tak kara le boi tak kara pu laldo ma pachuaw BJP Bharatiya Janata Party a state vice president kan han kom thei lau mea alomam tak zeta hemi AMC kan inthlan tu chungchanga hian an party ngai dan te du dan te le thil tul dang te kan inzot dona thil tu mi puite poin uluk taka an phusoite milo thlir sak turin kan yan tak meu chewani ole kapu chi baile I hun thatak mai min pe ka wangin A&J Mizo channel chu chunga kan lom tak zeta po ga lobe kan hun ari lo na turin hanin zot tamol mol meila pakhatna chuan BJP hian BJP party hian AMC a hianin bial som pakhat in chunin ka sia chuta chuan bial som pakhat in chuna chuan sak turin in thu le hla te ngai thla khian in ring in base ya chuta chuan ka zona masa du ber che chu sak tura in rin le sak turnia in rin chana kha mi puya min harshil sak ta che khongain ole nia AMC hi hei kini party hianin candidate som pakhat kan neya manifesto po hi AMC tan chuanin thil I tom tak Aizawl khopui tan poa han than duane mem na tur le khopui fai fel thiang hlim zok him zok ani theina tura tan hianin ti hianin thil sang sang kan han duanga ama sabera chuanin Aizawl first kan tia Aizawl first kan han tina chana chu Aizawl hi tian Mizoram hun tina tanga pan khom kan ni angin Aizawl hi duaina tota tin eizon na konga po ni se kan in tram chua na sa ti khanin aminga helai Aizawl Mizoram khopui ber ani na hi keni chuanin khai chua ngai thom that ngai ennon ngai ani na la hi kan puchianga hetia ala na ngot lo do hianin Aizawl hi abuai ru tak zeta chu athiang lim ko nga te athiang lim lo ko nga te thiang khanin malak na tur tam tak kan hria tin tun haya tourism ti teang rampo na tagin state po na tagin tin foreigner te thleng po in India rampo na tang te po in kan han bu ve zo zawa Aizawl hi anron thlen thei nai ber le ol sam ber ani awang hianin Aizawl hi Mizoram mel ani angin Aizawl tha Aizawl hunom Aizawl fai ani theinan hianin keni chuan AMC a po hianin helam hi kan thlur bing na sa kan focus na sa chu kan central lama kan ho tu te kal tlang po in eng awa tourism tamzo khip theina turte khatianga tan khanin project te mo scheme te mo hi arem chandan anga hai lu le zuk soi chua hi kan candidate te min thlan tin chuan kan tumru viawani chuan abikin eizon na lam khonga thalai te a hianin kan focus zol boka tun haya kha budget union budget kan hmuwa union budget a khanin BJP party hi chuanin thalai te angai poimu angin budget a khanin thalai te tan liu le tun lai thilom zia ti teng tun lai khovel mila thalai te ta na eizon na ol sam hai voin nia nangma ni ang chi content creator kan ti ang chi te chuan visual effect hi amang chi te music video siam thin te film industry nei te Mizoram hi India rama hian tun na ya hianin kan ti thafala kan thanem ngaya helama hianin kongpo ma tin eizon na po awmani ti hi Mizoram a hian hmu theya khami mil chia khan tun kan sarkar BJP hian union budget a khanin orange economy orange budget aron duang chuaka
kha thalai te chuan kan ngai ven hle a helaya hian ezon na konga po hian nangmani ang chi thalai nangni aya la har sale zualte du ve si kal ngai na thelo te tan khan helama hian central scheme te orange economical tlanga scheme sang te po helaya ti changtlun na tu nangmani ang chi content creator youtuber vlogger thleng khanin khatiang khanin ke ni chuanin helam hi thalai te pui kan tum na sa di chu atlang pui ania tin faina konga hian kan soi mai lo tu le kan ti lo tin tum nge chu aizol te po plastic single use in min boina sa chiteluya te khulai an lawa te po tuiria la te po ti khan hei tu equal thlengin atling he ko ka heng hi ti ngai na hi awang e ba ke ni chuan hi central lampang bepopin AMC kaltlang kan corporator thantlin te kaltlangina mo hi AMC huam chunga plastic recycling industry ti mai te ang reuse or khabi recycle kha hi industry chuan tak khatiangang kha in nga na tlak kha siam kan tum alang sar zola chuan chung te chu nia tin ton haya hei mishing pung so ve zela kan so yangin ezon na har sat awanga khopui pan te kan lo nia in lo na kan mu thup lawa na kan mu thup lawa chu wang sorin henga te po hianin sual na emo khatianga ezon na mulawa khoila ya moa slum area abikin hela hian kan hanjiak langa khopui tai fema chek te har san na sut kian anianga slum area om lo tura mala kaniang kan ti ta ma se hela hi awarding hi kan han soi fialo kanga slum area kan nei to ti na ni lowin slum area hi om ve mi lo tura mala om thut thei din naka in kha khalai kha kan han highlight thin tlang pui chu ania tin thalai te tan hianin mun rang india ram chunga te po ezon na dap kola thalai fe chu ki kan tama sarkarin hetilama hianin kan an duang te khanin chanpui tok lo ni te po hian kan thevea keni BJP party chuan thalai te kan ngai poi mo kan tiang khanin antinan foreign Japan ani mo UK ani mo Germany ani mo khatiang te ta na ezon na ol sam le zol na tan khanin language hub kan tia international language sang zirtheina turata na language hub tiam language center ani chu tiangang din te kha kan tumani chuan youth counseling center kan tia antinan tun lai khovel thil thlenga mo ko thana ni mo khotlang ani mo su ko ni mo thalai tena zirlai tena har satna an to ve the sang hi oma antinan mentally ne mo rula ma ni mo risel lo na la ma ni mo khatiang kha om the ni wangin youth counseling center hi changklung tak din bel or atul dana zirin khatiang khanin ti bel kan tum baka chuan education face le job face kan tia job face su hemi kan thathiam mai anga na ron in zuarte amo na zon na konga helaya kut kan ti mai ang chu na zon kut khatiang ang chi kha bot sai kan tum boka na zon na khom pui ang chi te ti thayang chu tin technical job oriented skill kan han tia english in kan han da ve khang langa hi om zia chu antinan zirna in tamzo ga mo zirna ina te alorem lo ni point ke ni chuanin khatiangang khanin thalai tena na an zon na konga khan BA pass mol top lo deu MA pass mol top lo dawa an mani na tho du azirle an tuina zir khanin technical skill zirtir amo an na skill development ang chi amo an na tu khanin hemi hi amamo he certificate hi he thiam na hi amamo anti ang chi pe thei tur khanin khatiang ang chi development center kha ti kan tumru em bokani o khang kha atlang pui chu aniri dawe kan lin nge le mi puina min tu na san tura kan ngai chumo khata ta khan ain connect riawa abikin labor lo chungchang lamhan khoilokila and aizol hi dichina kan so yang khan instead khopuiber ania Mizorama chuan chuta chon mishing waitel hi kan khosa to ni chuta tak chuanin mishing waitel kan khosak to na hian organized sector le unorganized sector workers kha kan ta tu po hi workers vek kan ni ta ni
khalai taka khan unorganized sector ho hi ngai to ngai bik 75% atanga 18 karvel hi kan ni mai thei ai zo la hian chung ho chu organized mu mal lowin anom ta ni tu na hian inthlan mi doran va in hloa athil phal dewin hlon petama athil phal vak lovin hlon petlema chuan khoi mulaya nan va thoka an accident security om lo ta ni mo compensation te khatiang i jang na dom na kan tiang chi de khalom lo ta chu AMC area yan tam taka boina kan ne ni organized sector te ro hi chu medical reimbursement in i sokari na ngai tu sakaten ni ta khami la ngai tu velo ho ma se kho pui chunga kan cost of living le kan standard living sang to si lai ka ra hian thalai na thok phaya wazin tura thiam na nei lo foreign kal tura thiam na nei lo le nisina kan soyanga entrepreneurship lampanga kal tur po thiam na idea van nei AMC lo ma se ni tina in lo chop te tan hian eng ang welfare le security nge pekin in pek theng lo ting taula ya khalai kha chuna china kan BJP ina kan central ho tu tele BJP party na kan ngai poi mo em kan ti la ya kha thalai te kan ti la ya kha kan han soi fi le lo ganga kan manifesto a hianin khala ya kha appoint than pa nein jiak lo mai la ke ni a chuanin thalai te hi kan ngai poi mo em a hei antinan tuna kan soyangin technical skill khatilai development center job oriented skill development center kan ti angchi zong zong te khang mang khan ke ni chuanin thalai te kha eng thiam na ngen neya engangin nge anin chordona kha antinan aizola chuanin tu te mo company amo entrepreneur pakhata mo ina an thok tur te an roi dana thleng po khan ke ni chuan hetiang skill nei ania hetiang certificate nei hi ania chuan an ham that na tur le an na tho lo om tok an mu thei na tur atan hian ke ni chuanin khalaya kha thalai te angai poi mo na le kan ngai poi mo na zona hanin khalai ka su ti nge ngai kan tum hello mo me phak tok tokin mo kha poi mo khop mai ron soi ka chuan tu na hian bial som pakhata inding ta candidate som pakhat cooperator tu som pakhat mi pui ma in va the chuak ta ni chu ta chuan candidate in the chuate hi BJP party tan vading ve sim ro in ti nge mi pui nan du tur in thlang chuaka lo tling ta se lo anron in candidate ta chu ta chuan anron tin nge theina turin candidate hi party dang aya in nei that jok nia isiat na isiat kha mi pui hi min han sil sakta che nya helai hi zona om tak le keni point min zot se kan ti lai takani zot ta pui nan vote theina tur chan alom om ka tia helai hi nia keni party hi Mizoram a po hianin hei president tuna kan president hi ka hriat sol lo chuan ka hre sol me pasari na o parukna le pasari na mo ani to president a hian Mizoram Pradesh BJP president a hian mi thapui pui hlir kan lo ne mi le khathiam pui ban tlang chunglam hlir hi kan lo ne ya chu wang chuanin ke ni BJP party hi helaya hianin party no pangte himin han ti le thina ani lem lowa kan lo ti na hi rei to a party a po hian mi hlun tam tak hin om ve nuala chu tu na kan candidate jinga te po hian an omani party mi hlun ti mai te ang vek ti na hian kan lo in phum ve nuala mai ro chu Mizoram pum ang le ami pui anga min pom da na hi kan soi fo wangin tu te mo party chuan BJP sangka jakwa somriat bor vela Mizoram aron om chau chantir vel khan vaipol mo hindu pol ringlo mi te pol milem pathian bia ti vela min chua thin pol khan oma kha nia hei hun tam tak thang ni thang thum lian
aliam to kha ko than le thingtlang kil khor thleng hian a thleng thui ri ema aizol kho pui anga te po hian nya hei Mizoram kho pui bera te po hian BJP hi claim ala mu pial do an tama wang khanin candidate zon chungsa nga hian ke ni chuan veng tina amitha a public darling khotang wai me ko than le kha nga loin mang mithiam mifel mipiang thar tha thleng po in kan du dan ania amaro chu thei pa to pin mizo mi pui te hian min thiat pui se ka du chu kan zong ani chu wang chuan seat som pakhat chu thei kan di na chan po hi ani ta a vania kan candidate te hi nia veng tina chuan a thabere an fel bere kan ti hau lawa amaro chu voinia kan party BJP party rin taka zuya Mizoram tana development clear tu te tha an ni ve a veng ang te chuan hriat lo te pon lo mang veng chunga tlangwal pa felber nu felber pon ni kher lo me theya amai ro chu venia kan candidate te ro hi chu development du mason du eruk na huwa corruption du do lo pumodi ate anga ramvei burumi vendi han candidate kan nei thungani mi som pakhat te hi venia hianin hei hi Mizoram mi pui te hian in hriat sakse ka du la ya chu nia hetiang BJP harasat taka kan kalve chho meka hian he mi te hi hoisen takin kan lo pen cho ka ke ni point kan chuang tak zat ani min lo vote sak nge turin an wo tom na tin te wendi hani channel kal tlang hian ka som bok ani chuan kan zo le du je chu party tin hian in candidate te hi in hu thafek ani a party abial mala han kera han soi ho po cha kum viawa tu na hian amaro chu ti lai ka ra chuanin I hun kan nei lowa kan soi thei lo tu ra nga ila khalai ka chu ta chuan candidate nei tha in hriat vek lai khan pakhat na ruling lai ZPM hi an klin thei lo na chan tur nia I hriat inan soi sak ta che ZPM big so chuan MNF po kala zol ze lang chen ZPM big hi nia hei kan ke ni chu kan ho tu te central atangin helaya kan president nge po Dr. Bechwa po mingoi choi le mi poi soi hre mi chiat na lai soi hre ani atin modi ate kan central lama kan ho tu te po hi mi mal thila mo party in chir the na lampang chi lom lo tak ngoi renga mani ti turtia mani party le mani malak na kalmia mia alaya tu te na mo an lo voma khatia lo bau amo ega mo te lo mong chang si khan ni lem lawa ZPM te po nia chu tiang chia chu an that lo na em hi kan the lem lawa ma ro chu an that lo na lam ai ma chon ke ni chu central bepop thei kan nia ZPM ro hi chu tun din huna chuan NDA sarkar an zom lawa NDA an support lawa central a chu wang chuan central lama khon biak po tu ri tu man nei lem lawa helaya India Arambung Khada state pakhat regional party an ni maya thalai te hian nei hin thachia nge mema chu wang chuan BJP kaltlanga central a BJP sarkar central sarkar dora ngai wang hian in ke ni chuanin khalai kha khulam biak po na kha kan nei that e wangin ZPM te hi chuanin an nei that lo wangin khalaya kha an chak lo chan tur le mi puina an rin lo chan tur niin ka ngai ani chuan MNF an tin lo chan tur ni ai hriat nia MNF hi hei Mizoram a chuanin party un pol takania party upa ber pol te zinga mi ania amai ro chu soyangin khatile sen kha min lo kai hruai to a advonia an na tho le an ti thei chin kan mu chu heng zo hi nia chu wang chuanin mi pui hian congress le MNF an khamri kan sang khamri kan ti la ya khala kal thong ria chu wang chuan vonia pon AMC ani mo LMC di mo bundanga village council te po ni se kan la khamria mi pui hian
chu wang chuan in ko MNF te hi chu tiang lu tuka vote an mu sa na mo an han tlin do thupa mo hi kan be sei lem lo ni ani chuan Indian National Congress hi national apo in king pui beran nia chuan Mizoram apo hian an thu soina reng a hian Christian te do dal tu BJP chu ti khati ti hi an soi thin ani ta khalai taka khan Congress aya mi puina an vote du na chan tur chole Congress an vote du lo na tur chan lai taka kha mina soi sakle ta che nia Congress hi central an ni mo state danga te po hian kan in beiber kan ni thina kan engani kan opponent lunber lianber te an tila a sual lawanga amai ro chu tuna isoi khalai mi na Mizorama BJP chu tiang khatiang chu ani min titu te an nia amai ro chu an ni po hi khulama an ho tu te chu Hindu ve kan nia Hindu sa kho bi thon nia vaipol min titu te kha vaipol thon nia amaro chu an lo ma sa ka wanga helaya Mizorama hunai nge mo chen atanga I central lampang party kan langno sa pol le reiber sun ten lo nia chu tiang tho chon voin nia hianin Congress te hianin chu tiang khatiang chuan BJP hi tima se thalai te hian le tunlai digital wala chuan internet khobela chuan min puna ang zong hi ani lo zia hi mile khathiam sin le hoi zau sin chuan an ria a Congress te hi an rak ringot mai ni tipol po hi no matun tuma po hian khatiang ang kha an tile ni po in an soile ni po in an ma kan pai pha kan ring chuwang chuan ke ni aya khalai vaipol ve thawina ke ni kha vaipol bi ke mem Hindu sa ko bitu te party minti laya kha ani bik lo kanin angre khula min Hindun bia hela min Christian kan bias isua kan bia ni mai an ni po chu tiang tho chu kanin angre political propaganda me khan soile fo chuan ma kan mu chet pha biawang nia khalai khan Indian National Congress Mizoram Pradesh Congress Committee le Bharatiya Janata Party Mizoram Pradesh ten na han soi ho bacha kom viwa secularism state kan ni dante tin income dan policy in campaign dan policy le thil chi sang Hinduism mo Hindu fa kan ti te tin akhan Bharat kan tiang chi te enge Viksit Bharat kan tiang chi te han soi ho khacha kom viwa ma se duna chon kha aleng chi lowa data ila pathian zara kan damani chuanin in than zola ma te po khami campaign enge nin Congress aya in that big na mo Congress in BJP aya Congress aya kan na chu development ani mo sa khuan ni lowin political party azon development ani kan mo sa kho rang kan bia kan sa kho biak manga khatia political party in beina na kan tizel don ni so tu ma hi ramle nam shoi na konga hian kan in mil theilawa sa khuan na boy pui tu te sa khuan na boy pui se politic boy pui tu ten politic boy pui la ram boy pui la atok rek ti khan kha kan kal phung thar tu mo BJP na ati asoi ti hian ngoi regin khatiang Congress propaganda kha anba vomlet ngai lem lo an kalbia mai Viksit Bharat kan ni don develop country kan ni don ti lai che hi kan focus ke ni so to tak sonia vision Northeastern vision 2030 te India vision 2047 te India vision 2050 te mo khang I engeni third largest economic country ni tuma kan be chod han soi ho hi cha ko kha in tui pui lang ni ho hian in tui chu tak chu dakina kan la soi tu ra po nga ila alo mo pa ti tang ten en pon chulai ta ga chona ne kan soi du chu tikhanin engeni I khovel I development culture te po khan soi ho cha ko ma ro chu tu na chon AMC bi akhal ni sia ke ni po ke to bin kan lo in vote sai ga mo alo mo ta kan la soi ho tu ra nga ila chulai ta ga chuan ti chuan tu na hian kan in khan na tu ra hen mi puya I soi du le engamo han soi lok ta che ya hei vonia A&J
Mizo channel kal thlangin helaya BJP Mizoram ten inkom na hun rathak le ke mani manifesto le AMC inthlan chungchanga mi puitena min vote nge ro se ti soi theya kan no mi kan lo me me ma nia khang kan han soi ve ang te kha i min lo ngai thlak sakha BJP ka ngut taka Mizoram ta na development pe thei tu ani ti sherana AMC corporator thlanna tura ta na kan candidate nei ang te min lo vote sak theu turin A&J Mizo channel kal thlangin i kan som cheu ani ole alo me I hun thatak mai min pe ka wangin hena lom thu kan soi tak me wani ke po ka lo me